Da kejingkimen ka bakrau ka parisora kalayo ban pli ya ka St. John Bosco Boys Hostel ha ka khatnyo trek ulber arhaja arway da Reverend Father Olfendro po lingkot SDB ubdai provincial jong Shillong province. Kila don kumba laifu armut ki kena ki belawan bansa ha ka di hostel ha ka jingpai jingkmi jong ki father. Kumjuru na kaliang ki father kila bu ya kinong pai nong kmi ya i brother James Marbanyang barengkat yo samla last born raji na ka sub district laitra ha ka ban pai ban fikir ban kmi ya ki kena man la kasni ha ka ni ka jingpli ya ka ni ka hostel kan long ka jingmento shikat de ya ki kena school ki bawan bansa ha ka ni ka hostel namar bun ki jinghikai insa yo na ka ni ka hostel lingba ka buram ka akor ka jingnang ka jing start bat kiwei ha ka ni ka yeng don ka jingpli Jinghikai baper di kena berangki sama jauh kali katain. Dah kali ke jingle niam IT kali ke ye. Bat ha kan ikasngi la penya ya ka program balingkot dai babu Simli ibelong head katikes jong ka sora center. Bar kumjuru layo kato kat ni ki jingkren nai fararang ba rengkat na u sekretari ka PPC. Bar kumjuru na provincial jong ka Shillong province. Bat layo ru ban kap yau ribbon ban pli ya kani ka kamrasa ki kena da provincial bat layo ru kujing duai kerpang ha kani kasngi layo ban kerku ya kani ke Jakarta jong ki kena da Reverend Father Olfendro po lingkot i belong u provincial jong ka Shillong province la pli ya kani ka hostel harkat ke jinalang i Reverend Father Gilbert Jelboy Principal ke St. John Bosco Boys Higher Secondary School Sora barengkat Isista Superior ke St. John Bosco Girls Higher Secondary School Sora bat ha ka jinan langru usketri ke PPC babu Elijus Sawian ki head katekis bat kumjuru ki dukhat ke PPC bat kinoyalam bat ki dukhat ke Silesian Kooperator Sora Center bat harengkat ke jinan lang ki kimi ki pa bat ki kena ki basa ha kani ke hostel. Kumban cumpukan mau bakani ke hostel keladon hakipor bagi senam kiba mensyua tat hadu usnam syaja kendai spak kendap kendai kani ke hostel kelas sange no nakada ko jing bambiang ki kamrasa bat bambiang ru kinong penyai bat kumju ru ke jingrung ki media bat ke internet hadu balahap ban khang no ya kani ke hostel bat ke jing khang no kani ke hostel kala kenjo syaka arfu isnam bat na kaliang ka parisora kidap da ke jingkemen ka bakrau bada ke jing treshitom Reverend Father Stefan Karbani ibalong Paris Priest jong kasora Paris bat rengkan kejing trailang bat kejing anut kipai ublai Paris lala pan penolong biang ya kani ke hostel. Mai ta kenda na jong na tabian. Ubalolum lang ye pi baro hang ni menta kasing. Banai kentang. Ai di kentang ye kani ke yeng jong Don Bosco bokoi. Bari wasumari kini kena waksa ini. Tuan pendap jepi dah kecinggaku jeng da pleng. Do play ta kenda do mon bahau kun jeng. Nama bala pengkut pen sebai pi nak pop. Do pen long ki bala khe. Wan priang yo play ha pleng jong pi. Wa un chong sa bat pi. Bat pi pat pen yo kanong padeng jong pi ha pleng. Ringkat bekri ku baro. Ani yo pi kecingkran dos katri jong. Don Bosco Shrine mata kasngi lala ban pli biang pat baro kani kapeni bau blai wi ya kani ka Paris blai don ka jingi ya kani ka Snong ka jongi blai don ka jingi ya kani ka Shrine ya kani ka school ka badan hangni ha ka ba kini ki khna kin sasa bat kisal shimbenta ha ki chingpuli ki jongki Ia berbawa je sungguh ke bakrau ya i pada provincial. Num dai ni pada provincial ngimla ban play ya kani ke hostel. Kadai ke jing ai ke jimbit ke jongi rengkat bat ke council ke jongi bahadin bun senam ke jing akaran ngilala ban play biang
ya kani ka hostel ngatrai dang aslam macam mo pada lapan pau ke jinge akhmat jong ke Paris akhmat jong ke school bakalong ka bae banbu ya ka hostel hakani ka por benta namar ki jing sni ki bawan lamba ki social media pan lamba ke mobile henry da siu blai la persat ha ka jumut ka jiperkhat jong i baula ai rui i da si ka jipenchai ban ai ka jingbit ban play ka ni ka hostel ti padar ka teng jong ka Paris ku blai sibun ba pilas ngap ya ka ni ka jing ka pat jong ka Paris pilas ngap ya ka jing kwa jong ka Paris ba pila ai yang i ka ni ka lat bangin play biang sa sisien ya ka ni ka salam ha ka bagini ki kna ki kun ki jongi kin he kin san ha ka burom ka akol ka tibriu ka tiblay ban ha ka jing nang ka jing sta sa sisin ngadap dari jing kemen hari ni kita meet kebangi yo kali kalat dan ya lumlang ban kerku ya kini ke hostel kublai sibun pada provincial nak kadau jongpi lala ban pli ya kini ke hostel di ngade ai kublai kepang ya ni bedanang ni pada Jevasia pada Jel boy the principal of the school ni siang kem talk ka city ru sha ka provincial council ni sure kren tang har factory on in sedang no hostel ti kum ta hi ngap ni survey mo ya pe hai ni la mensna te aku juga por fra provincial one sini tinggal ya pe keleng jaka pe hang ingin pelong jaka tia ingin pelong jaka krekot ingin pelong ka jaka ban bam bertater ingin lamut ban hari siang ingin lamut ban bu ya jaka tia sha jrong du ma te jrong tang ba fada provincial ong ba kamlong ma bala jengai pela jaka sa jongi ti labu ong ni ban sinang ni pada provincial kudes pun nilai kun panyo ya ni no harga tu si ulum air ma menteri ada ban air sama le you ma ni persang kan along nak belong mengin persang di kadu karuai la manjur di kunta ni sedang la sedang yang sedang dah kajing ka yang cerja situ sedin di hati kita la sedang cerja kenang mi kam ter ma di kublai sibun kamtam na ka benta kinong yarap nga ni ngadon tang mentang menpenyat kikam dari kibun bahagi we kiba don ti kamon ti kediang ni ngasngo ka bapar khoi hang ni po sora kisngo kemen bah bar ki wan hang ni ma no la to kam kiu la don tantu ma ngi bi kiu seja don tantu dabor don tantu ka borti don tantu bar kam tater ma ti nga ai kublai kamtam ma ya itu gibala sisa atau net ma nak mentabun ke nak bentar hostel yudan belano pisa dan belano dari kitia bakam terter tinggal melak ban penpau ni barokat ma tinggal ong kublai sibun nak bentar kecing sibun copi nak bentar kecing i copi ya ke Paris ya ke hostel ma pada ngi pada yang pada kublai sibun kecing sibun copi ngai i bapi dan interest ni barokat mari ong mengislang hostel barokat kia kemen kalau baru kau ini tang mangi di pada di basel kemen baru kau di para bangi juga dia kemen. Nanti siap. Mungkin slow baka hostel kan sedang biang hangi, kemudian slow dari pemboy religius, kemjuru naik per festival perangba, kini kecing tang kejungi, kau perangba lo ingat, ropo lo yang long M. Markai kebambangan layo mat tiada orang hari ipat kecil tang kujuk kini kila ingut habukun long hoi pat don pat kendon hadin ngatakan ai ke kendon ru dari bensudan ke hostel kendon ke bakia kebambangan adon wa kabasurna kalau bahwa kerja skotenat kecing kwa kecing tang jadi perang bayi para festival kembali religius berombat akan diunai kasora kalah hamtame hakni kayeng kelam bak lubak
Kay was ko na siya gawin mai na transfer di Manchester na khot ni ngada harum na transfer di festival na room barwan narang blang jasora kami keluhi marhamat ndai ngasu pun na pun na room atau pun na harum bat yong kwa dengan lek kajing ko tiada rau lawan hang ni tada kajing ko sya ngai klaper mau nunu briu kalau nak briu ke bakangu ublei ulek ki kampla kata agin ke mangi haban soto ke pangai kini ki kena ke jingkongu kalam berbo sya ke jingba ke jingkongu berbo kalam sya kiso ke penmi kiso ke babah ke jingim jongo jongo neta kalau ke jingdon jong ke hostel hang dan Bosco hostel kare kejaga kawa udang Bosco hi thang berbo di kena bakin i yo blai bakin i yaladi wakum juru bakin i iwei pat bade hangta ke pilon kita ki atir jong blai te udang Bosco udah hang ni pitebi udang Bosco jalade kamet ju kan hang ni kawa amdan hagno ne pori India hari India dan kawai ke jaga hari India keberan ya kamet jong domusko ni pupa jongi nakwai pi benlek bani kendoi domusko man kesi 2 metru dan ha tu ke jaga bagadan kamet jong domusko tang 2 step hoi dan nakmat keduan karblei hene 2 met barbo bede bendan hang tu ringkat bau domusko namo kwa yapi berpencan su berhawa muutip pepijan su pun nyelam muupat syau jisu kata kari jing terang jung dong Bosco kalau pi jung dong Bosco hi uyalam ya pi syau jisu kini ingin keba mangi ngikwa sisya ha kini kepor ba mangi kena pai bidan hang ni kari jing sedang kami keba suk natip hakini kibnai kiban sawan ni kitayo kibnai kitadon hi apa yang kedua ini dari saudara kamu Last one, Raji. Last one, Raji. Mau dia tidak pos nak kawal, nak sepesiak like dah. Tetap tak last one. Ya buan jaga kadu kadwai lapoi hendak jaga cuni. Ban lepas tidak ingin kamu keputusan ni kepada polis juri kalau anglut hantar berserang bahi bila anglut deh. Ini semua pada jindon juri dekat kejil kru jomplay bila bertolong ke berkem ini taksi. Ngai kublai serta berkat tempat ni ki perak nofrelang haka balang mo kantang kini ki orang ba aja ki berjalan lah apa BBC uji kan di berkat berbon mata ke jemaah jemaah Paris. Ngai kublai ki nong lep ha bro dan berkat ke